Piara nyamukandagira narababwiye Bino bitoroshye. Piara iza mu modoka nshyashya, ubwo iheruka kuza mu modoka nshyashya igiye gukina na Rayon Sport yaratsinzwe 1-0. Bino bitoroshye rero, dutegereje ko abakinnyi basohoka mu iyi ndege y'ubutaka. wowe ntabwo ngo ukora iki ngiki turebe sasa rero barimo barategura uburyo bagiye gusohoka ngo bitanze Imana ukora RBA aho bategekanye itahe mwanya amateka nyandike ibintu mwigize n'ibiki yarango mwatangiye kubona iyi ni delegation y'abatoza ba APR Football Club bari kugenda basohoka mu imodoka y'igikoko rwose. ngira ngo murabona video analyst w'ikipe ya APR Football Club barimo kugenda basohoka mu modoka bagenda binjira muri stade Amahoro. mu kanya gato bagiye gucakirana n'ikipe ya Rayon Sport ku mukino wa nyuma wa Ferwafa Super Cup. ngira ngo murabizi neza ko ikipe ya APR Football Club ibikombe bikarifiye ama equipe gukina Super Coupe byombi yarabirwaye. igikombe cy'amahoro yaragirwaye yatsinze Rayon Sport ibitego 2-0, nako kandi yatwaye igikombe cya championnat. ubwo ikipe ya APR Football Club ngira ngo yagize umwaka ushize imikino mwiza. impamvu ikipe ya Rayon Sport rero igiye gukina n'ikipe ya APR Football Club kuri Super Coupe nuko ikipe ya Rayon Sport ariyo yabaye ya kabiri mu gikombe cy'amahoro. ubwo mu gihe yarwaye igikombe cya championnat ari nayo yarwaye igikombe cy'amahoro, yabaye ya kabiri mu gikombe cy'amahoro, niyo ikarifiya. Mwamonye umunyezamu Ishimwe Pierre yamaze gusohoka, niwe uraburi mu izamu. ngira ngo murabona abagize delegation y'ikipe ya APR Football Club barimo kugenda basohoka mu gikoko cy'imodoka ya karabutaka bamwita Mamadusi, agenda asohoka ameze neza. Mamadusi muramubona neza cyane kabisa. Kibonoka muramubona Mugisha Gilbert aka Barafinda ikipe ya APR Football Club. nguwo bamwita Adolphe Hakizimana umunyezamu muramubona Arion Suwane umwe mu defenseur beza kabisa bo muri APR Football Club. babona baraje bamwita Yunus Nshimiyimana. Bugingo Hakim yasohotse ameze neza cyane. bamwita Byiringiro Jean Gilbert Kajyagen. bamwita Mamadou Lamine Ba yaje ameze neza cyane. iyi ni ikipe ya APR Football Club barimo kugenda basohoka muri bisi, barimo bagenda basohoka. ngo bamwita Ronald Sekiganda, bamwita Nibizi Ramadan, Rwamya Nkiko Ivan, bose bagenda basohoka bavuga bati uyu munsi turaza kugirwara. Attention, arasohoka bamwita Iraguha Haji, bamwita Pacifique. Attention, bamwita Nigena Kerema Nduwayo Alex, bose bagenda basohoka bavuga bati uyu munsi ni wacu, c'est notre jour. igiye kugenda icakirana n'ikipe ya Rayon Sport. ngira ngo murababona agiye kugenda bakomeza basohoka. bamwita kapitene n'umugabo Claude asohoka avuga ngo ibintu byifashe neza. bamwita Ombolenga Fitina asohoka ameze neza cyane. umusore wa APR Football Club Ombolenga uvuye mu kipe ya Rayon Sport. muze mu mwakire kabisa. yaje Dauda Yusufu, niwe umaze gutambuka mwamubonye. mu mwakire Dennis Omedi, AFCON goal scorer and assist. Dennis Omedi, Tunisia yatanze assist kandi Uganda ikina na Tanzania. wita Dennis Omedi. Lauf Memer Dao yamaze kuza. Lauf Memer Dao amabona neza. Jibril Watara akaba yaje ameze neza cyane kabisa. mwababonye kabisa. ntabwo mwababonye abasore b'ikipe ya APR Football Club.